Naranyag nga bulan, un-unoy kutindengam, dey tanaslag nga silaw mo, di mo kadi paidam. Naranyag nga bulan, sang sangit kutindengam, nasip nga tadalan ko ing kakat silawan tapnan jak mayaw-awan. No ing ka nang lipatin di ka rin kanyak nagkibusen, sam-sam itik ni patay o bulan kita klunem nang laylayan ni ayat ing kakat balas bangin un-unoy kudarasem ngayikit deng. Un-unoy kutindengam, dey tanaslag nga silaw mo, di mo kadi paidam. Naranyag nga bulan, sang sangit kutindengam, to'y nasip nga nadalan ko ing kakat silawan tapnan jak mayaw-awan. No ing ka nang lipatin di ka rin kanyak nagdibusin, sam-sam itik ni patay o bulan kita klunem nang laylayan ni ayat ing kakat balas bangin un-unoy kudarasem ngayikit deng. Lipatan na
dakay kad hapul oy ti amin nga umag agek man ita kanyak dakay kad amin abit bitwen ngay ti langit rumimat rimat kay kad alai paltin in kay kadalawin ipalawag ken biag nga ay ayatek ti jakken kuan nakalipad in kay kadala ipaltiing in kayala ipalawag ken biag nga ay ayatek ti jakken kuana pag nakalipad ay wen biag ko ururayen ka kunambet idi nga agsubli ka daytoy puso sumsum ka umay ka kadin biag kot denda dakay kad amin abit bitwen ken puloy angin indak denggen ibagayo kad ken ay ayatek kanayon nga innakururayen wen ibagayo kad ken kuana in kay kad alaya rasaas ti kinapudno daytoy nga ayat ken ay ayatek impang pangruna barukong kumet na ngipen penak diin lililimi nga ayat wen ket jak tumanglipat ingganat inggat tumpal tuy biag pasamainan ito'y rigna ikarikutan at aling gawit tapnon mata adi makalusunos panutok taimdas at aagbiag kakmantay nukasagbiag ka nuriknak jampayagen taraon nyaya sanaay tulaing patyen di bakal na
agbiag at mantay no kasagbiag ka nurik nagtiyang kayagin taraon kaya sana ay tulaing patyen di bakal mesa no awan latungom no awan latungom maikutan ngem alang arudo na ulpit talyawen na no di ka ingkari nga bulong to'y biyag day taranggas ket no samit nesen ti pagkadusat kamangitun di patay tapno narpad mo alatiwa kamangitun di patay tapno narpad mo alatiwa kamangitun di patay tapno narpad mo alatiwa. Lupod numet laeng nga kayat ay tapusong yalaan dakman ngarud ti Tuy pusok sililiday agsangsangit man launay agsipot ken kaulinglingay kainak maning pusay tuy lulwa kumararugos kas nay pabaklay nga krus tuy pusok sinugatam ay anyan nga nagtuo rabi di ayat biag kumat maturog ta madardarep-dep ko din ka isisina baru kungkut kas marba luluak jawan sarday na liday kutjak masaba itin ka isisina tuy pusok sililiday agsangsangit man lahunay agsipot ken kaulinglingay kainak maning pusay tuy lulwa kumararugos kas nay pabaklay nga krus tuy pusok sinugatam ay anyan nga nagtuo rabi di ayat biag kumat maturog ta madardarep-dep ko din ka isisina baru kungkut kas marba lulak jawan sarday na liday kutjak masaba itin ka isisina
awan pang yaspinga amin nga utoy ken amin nariga di nasamiren idaaga po kanya nadungong nga ina na nagtagibikan niya no dumteng ti oras tiyempo apa naginana dagiti nalupoy nalapita taktakyak na inayarakop sa nakto idwaya alamat turukan na imbagtuno dumakkel ka nasamit unay ragsak ngawan sarday ubog anasinaw tinakayarigan ngem asi at tupay no indama keltay o Diyos kasyan nakan asim tinta ipaay nasamit unay ragsak ngawan sarday ubog anasinaw tinakayarigan ngem asi at tupay no indama keltay o Diyos kasyan nakan asim tinta ipaay o Diyos kasyan nakan asim tinta ipaay apaman nga inang nasirpan dalaing mo tinay matanga nay puris nay manchani ayan tuy barokong ko usaldaday tuy biyak naparswa ka unay anatokning nagkuro nakabinig abit bitwen ididamen kakangayinaben usukin rikna kas mula ing baluden
tilangan warwaren tuy kawarni ayat tapnon sumuti lumaspang ni ayat kasman lajak maikan na da magayat di tanay rampaya masaksyak di langit kendaga Jaku agayatin no dilaing siksikan
say tay at akalawaan. Di na tuloy likatan. Agsubyak to taden na. Nutilo ka at turungi kaya tayunay. Lagutukin ka, ilitukin ka, pinto at sartay.
Panawan ka,
rabaw jay bulan, kain ka agpalpal lailang. Ayan ti sabsabong nga na duma-duma, ket say upen tat ayamo na. Wen ubyak ko, tintang pasublien ni aya. Regna samit, sudinaken imnas, ayang ayat ka nga dintuak bukas. Anyan nga nagragsak, di sinangal kang ayat, jay rabaw jay bulan nga nasilna. Nalamis puloy, tinta sinagrap, nakariknaak, napudno nga ayat. Nagragsak, di sinangal kang ayat, jay rabaw jay bulan nga nasilna. Nalamis puloy, tinta sinagrap, nakariknaak, napudno nga ayat. Wen ubyak intan pasublien ni aya. Regna samit, sudinaken imnas, ayang ayat ka nga dintuak bukas. Pudno nga